reka nsubire inyuma gato. Welcome. Thank you. How are you? Very well. Birashoboka yuko ino video waba utarayibonye. Perezida Paul Kagame imbere ya muzehe Perezida Erdogan, uyu ni umutegetsi w'icyubahiro mu gihugu cya Turukiya. Turukiya igihugu gikomeye kuri uyu mubumbe dutuye, kikabarizwa mu bihugu 10 by'ibihangange kuri iyi si ya nyagasani. Ariko kandi muzehe Erdogan aragiye imbere ya Perezida Paul Kagame mu cyubahiro mugomba, ati inyenyeri bayaturutse ku butaka bwa Afurika ikwiye kubaha rwose. Bamwe bati utamukunda wakunda nde, utamwubashye wakubaha nde. Rwose ubuhangange bwaturutse mu rw'imisozi igihumbi, ndavuga urwa Gasabo, bukazenguruka hirya no hino. Batubunda babarwanya muri Afurika muri bande ko bashoboye, babikoze, bagize byinshi bituma iki cyubahiro bahabwa bagomba kukigira. Ngiyi impamvu ituma abantu bashatse kwanga u Rwanda rimwe na rimwe babona bahombye, kandi u Rwanda ntacyo rwahagaritse, bikaba ngombwa yuko bahita bisubiraho. Ku rundi ruhande, nyuma y'ako kavideo keza cyane, uraza guhita ubona indi video irimo intore zivuna sambwe imbere y'abajenerali b'abazungu bazibaniye, bari kunyuramwe amarangamutima kabafata, bagakura ibiganza inyuma bakabizana imbere bagakoma amashyi, handitseho Visit Rwanda. Rwose harimo ibirango by'u Rwanda, amabendera y'u Rwanda n'ibindi bitandukanye. Izi video zose ngo ziragenda zikikubita Kinshasa, inkuta zikanyeganyega, batari ku bundi no mugisha ni Imana no kuraguza. Rimwe na rimwe Tshisekedi twambonye mu bapfumu, ariko atera inzuzi ntizere, batesa amahirizo azaba yake. Aka kanya turi kuvugana igihugu cy'Ubudage bongeye bashyize imvugo hanze imeze rwose nkaho bongeye kugarukira Kigali. Abandi bati oya n'uburyarya ni mucungire abazungu kuri, kubera yuko nuko babigenza, baca Kinshasa bagacepo bakaza na Kigali, twese bakatwereka yuko turi kumwe. Ibyo ngibyo birahimbye na kera na kare niko byabaye, ariko icy'ingenzi uko imijugujugu igabanyuka niko natwe dukomeza urugendo. Ese by'Ubudage bukoze byabivuze ikinyamara bari bamaze gushyira amakuru hanze yuko bamaganye u Rwanda ndetse banatangiye guhamagara mu diplomate ku butaka bw'Ubudage ari kubagararira u Rwanda. Bati ibi byose no gushaka kuzutaguza u Rwanda, batariko kandi bakongera agatima kakababwira yuko u Rwanda rutagomba kuvogerwa, rugomba kubaho. Rwagerageje kwitwararika kugira ngo ibintu bigende neza mu karere k'ibiyaga bigari, kandi u Rwanda rufite amateka atarakozwe n'undi muntu uwo ari we wese ku isi, gusohoka muri jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda mu 1994. Nuko u Rwanda rukiyubaka, rukarwanya ivangura ingengabitekerezo. Imyaka 30 ikaba yihiritse nta muturage wicunda muhoro kwasa amuteye awari cyangwa se amuziza akarere cyangwa se yiyobokamana. Ibi byose ngo nta namwe byigeze biba ku isi. Ngiyi impamvu nyamukuru ituma Perezida Paul Kagame, uyu mugabo rwose abavuga yuko ari inyenyeri ya Afurika kandi ngo ishashagirana hirya no hino ku isi, babivuga ururimi rudakaraza cyangwa se batikandagira ngo haze ibintu byo kudedemanga. Uyu ni Perezida Paul Kagame, ni umwe mu bagabo bake kuri ubu butaka bwa Afurika bahangaye cyangwa se bicaye imbere y'abazungu bakavuga imbwirwaruhame zizamuka, kandi abazungu bagatega amatwi, byanaba ngombwa bakabyubaha rwose, kandi bakabyubaha bumva yuko bitavuzwe n'umuntu uvuye muri Afurika gusa, ahubwo bivuzwe n'umugabo wavuze ibintu bifite agaciro mu matwi yabo. Ngaho nyemerera twinjira kwa chancelier y'Ubudage turebe niki kishe nyuma yo kuba ubutegetsi bw'Ubudage busa n'ubwongere guhindukirira Kigali. Ababihuza n'uburyarya se birahurira hehe? Ikaze mwaya makuru yacu. Reka dushake imvugo twita uyu mukino w'ibihugu by'Uburengerazuba ni Burayi, cyangwa se abazungu bari gukina Afurika, ariko by'umwihariko bari gukina igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru ebyiri zikurikirana. Ya mbere ni inkuru ishegesha Kigali cyangwa se ishaka kubaza Kigali, mu kanya nk'ako guhumbya bagahita batikura ubutumwa hanze n'ubundi bushaka gukomakoma no kugaragaza yuko bishimiye bakunze bari hafi ya Kigali, bakongera bakagaragaza yuko banze Kinshasa rwose bayihanangirije kandi bayihaye gasopo. Aka kanya turi kuvugana nari nabagejejeho amakuru agaragaza yuko Ubudage bwamaze kwinjira mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uburyo babikoraga no gutota u Rwanda, kuruhatiriza, kurucunaguza no kurusaba gukura ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Kongo kuva mu ntambara bashuje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None irakurikirana n'indi nkuru ifite umutwe ugira uti rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiriye guha uburemere inyungu z'umutekano w'u Rwanda. Iki ni igihugu cy'Ubudage, no kuvuga ngo barafata hazi hejuru. Umudiplomate umwe araci ibumoso undi agaca iburyo, kandi bakabatuma ibintu bisa mu bihugu bitandukanye. Ni mugende mujyi Kigali mubereke yuko turi kumwe, niba byemera biraba ari mahire, nuko dufate n'undi tumwohereze Kinshasa nabo bagende babwire yuko ibintu ari amahoro kandi turi kumwe, nuko mugaruke muhurire hano Berlin muze tuganire mutubwire ibyo mwagezeho. Iyi mikino abanyaburayi bakina abanyafrika izarangira ryari? Nakubwiye yuko mu by'ukuri mu bigaragara nta muntu n'umwe ushaka gutakaza u Rwanda, nta n'ushaka gutakaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ibingibi ntabwo babigiraho mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitari kuryana. Mwari mubizi neza yuko Ububirigi bumaze gutanga integuza ku baturage babwo bari ku butaka bwa Kongo. Ngiye kubabwira, barababwira yuko bagiye kwigengesera cyangwa se bagomba kwigengesera, ngo kubera yuko bari kubona ibintu bimeze nabi, ngo kubera yuko bari kubona igihugu cy'inshuti yabo abasirikari bacyo batari kuri karibu yo kubacungira umutekano.
ubu ni Ububirigi bwari bumaze iminsi mike cyane bwijunditse u Rwanda, nibwo buri kuzenguruka muri buri nguni mu gikapu harimo izina u Rwanda, buri gushaka yuko u Rwanda rushyirwa hasi mu buryo bw'ibihano, mu buryo bw'ubukungu rugakomanyirizwa rwose, ntiruzongere kwinyagambura mu gihe rushatse kugira ibyo rugura, by'umwihariko nk'intwaro zo gucunga umutekano n'ibindi, u Rwanda nyine rukaburanirwa. Ubu rero berekeje ku butaka bwa Kongo, batangiye kubwira abaturage babo yuko bona ibintu bitameze neza. Muri makeya ni nko guca igikuba. Kinshasa niyumva buno butumwa irabikoraho iki? Icyakora abategetsi benshi cyane ndetse n'abasesengura makuru bamaze kubona gucirika cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi, ngo kubera yuko bwabayicishwaga icyo bamubwiye n'icyakora, rimwe na rimwe niyo bamwihoreye atega indege akajya kubabaza ati nkora iki, mbigenze ndatura he, ese guverinoma yanjye nyibwira iki? Ngibi iby'uno mugabo. Ariko kandi ababizi neza yuko ngo icyo bashaka hari kimwe, kubabwira yuko cyangwa se intumwa bayohereje yuko bari buze kubabwira yuko bagomba kumuhanira u Rwanda. Ngibi ibintu byonyine Tshisekedi ngo ari gutegekesha no manda ye ya kabiri, yewe ngo ni nacyo gihembo. Kandi abahanga bakavuga yuko nyine ngo ari umukozi mwiza cyane, ari gukora ibyo gusa dishaka, bityo rwose ngo ari na garantisi kuba yazatinda ku butegetsi, ngo kubera yuko iyo bamukoresha kana kariya birabashimisha cyane. Ibisimbizi myumva n'abantu, icyakora namwe mufite ukuri, turaza guhurira muri comment section cyangwa se hatangirwa ibitekerezo. Ngaho nyemerera ducakiranye cyangwa se duhuze iyi mitwe ibiri y'inkuru, nuko turebe uko bimeze. Ababirigi batangiye gutanga integuza ku baturage babo bari ku butaka bwa Kongo. Tubihuze n'iyi nkuru igira iti Abadage batangiye kuvuga yuko Kongo igomba kubaha ndetse no kumva uburemere bw'umutekano w'u Rwanda. None se Ubudage bukunze u Rwanda? None se Ubudage bumaze iminsi bwijujuta bukubita agatoki ku kandi busaba ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo? Ibi noneho nibiki bukoze? Hamwe babonye yuko ngo Ubudage mu bwaba noneho buje ku ruhande rw'u Rwanda, ariko se Ubudage bwakaza ku ruhande rw'u Rwanda bwo buramara igihe kingana iki? Ikaze mu makuru yacu yo kuri aya manywa. Ni amakuru kandi araza kutwinjiza mu mfuruka zitandukanye, turi ku mirongo y'urugamba bihagaze muri Rubero, ibintu ngo bimeze nabi cyane, n'ubundi imirwano hasi hejuru ruracyafatanamwo hagati ya FARDC ndetse na M23. Muri aya makuru yacu nta nguni turi buze gusiga, buri makuru akenewe yose muyasanga kuri Sound of Muhabura. Nge wumva no munganira mu rw'imisozi igihumbi, izina ni rya rindi, nitwa Rugamba. Ubu noneho mbafitiye amakuru meza ku bantu mwifuza gukora ishoramari ryagutse kandi ku giciro gito cyane. Uyu murima wamaze gushyirwa ku isoko. Ni umurima ufite ubuso bungana na hegitari n'igice, ubarizwa mu ntara y'Uburasirazuba. Uyu murima utuye neza ku metero nkeya cyane uvuye ku muhanda. Birumvikana neza cyane yuko mu gihe umusaruro wawe wagwiriye kuwugeza ku muhanda byajya bikorohera cyane. Ni umurima ufite inyubako ushobora guturamwo mu gihe uri gukurikirana ibikorwa byawe by'ubuhinzi cyangwa se ubworozi. Ni umurima kandi ufite icyanya gihagije ku buryo ushobora gukoreramo ubworozi bw'ubwoko bwose. Ubwo ndavuga ubworozi bw'amatungo maremare yewe n'amagufi. Akarusho kandi bitewe n'icyanya gihagije kibarizwa muri uyu murima, ushobora gukoreramo ubworozi bw'amafi, kubera yuko abigeze kuwutunga mu biganza byabo bwa mbere barabigerageje kandi byagendaga neza. Mwari muzi akarusho se kari kuri uyu murima wamaze gushyirwa ku isoko, nuko urabarizwa mu ibiti biranga 250 bya makadamia, cya gihingwa ngengabukungu ushobora gukoraho nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Ibihingwa bya makadamia birimo bimaze kurenza imyaka 2. Urabyumva neza cyane yuko ari ibihingwa biburi igihe kitari kirekire kugira ngo mu minsi iri imbere utangire kuba wabikurikirana nawe ugatangira gukora ku musaruro wa makadamia. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara kuri 0783999614, hanyuma nawe ugatangira gukora ishoramari ryagutse mu minsi mike cyane, ugakirigita ku ifaranga ndetse ugasezera ubukene. Babandi mwese mwashyize amafaranga yanyu ku makonti ariko kandi mukaba mudafite imishinga migari mwayashoramwo, ngiyi mari nziza mushobora kwihahira, ubundi amafaranga yanyu agatangira kubyara andi. Babandi kandi bashaka gukora ishoramari ku butaka bw'u Rwanda ariko bibereye hanze y'igihugu, ndavuga muri diaspora, namwe mwashyizwe igorora kubera yuko uyu murima ufite ibyangombwa byose byuzuye ku buryo umuntu wese wawugura mitasiyo nako kanya, ubundi ugatangira kwishorera imari bitewe n'uko byifuza. Reka dutangire gutya. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiriye guha uburemere inyungu z'umutekano w'u Rwanda. Ubu ni Ubudage. Leta y'Ubudage yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guha agaciro impungenge u Rwanda rumaze igihe rugaragaza zerekeye umutekano warwo ushobora kuba wahungabanywa isaha n'isaha. Ubudage rero bwabisabye biciye muri ministeri yabwo yashinzwe ububanyi n'amahanga. Rero ni mu butumwa banyuje ku rubuga rwabo rwa X. Iyi ministeri yamenyesheje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko amakimbirane ifitanye n'umutwe wa M23
akeneye igisubizo gishingiye kuri politike gusa. Rero isaba Kinshasa kujya mu biganiro n'uriya mutwe ndetse ikaba yaha agaciro impungenge u Rwanda rumaze igihe rwose rugaragaza. Reka twitse gato mbanze mbabwira akantu gashekeje gateye ubwoba ariko nanone karimo agasuzuguro kanuka. Iki gihugu cy'Ubudage kiri gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro na M23. Hari hashize iminsi mike bumvikana nk'abatemera uno mutwe. Bashyigikiye Tshisekedi wavuze yuko mu karimi k'igifaransa kagira gati c'est un coquille vide, ati ni igikonoshwa cyambaye ubusa. RDF isesira ikaza kutwibira umutungo kamere, kutwicira abantu, kudusahura, kwigarurira teritwari zacu n'ibindi bitandukanye. None Ubudage tiri butirekareka nimwubaha umutekano w'u Rwanda kandi mwemere mwicare ku gatebe k'ibiganiro na M23. Ubwo niba ubyumva neza kera kabaye aba Badage bemeye yuko M23 hari abaturage b'Abanyekongo bagomba kuganira na bene wabo bari ku butegetsi Kinshasa. Ariko se bati uyu mukino turawita ikinamico yitwa gute hano mu rurimi rw'Ikinyarwanda? Ntubimbaze, ngaho namwe mushaka iryo zina. Reka twimanukire. Yagize ati umuti w'amakimbirane uri mu nzira ya politike rwose gusa. Ubu nibwo uburyo bwonyine bwo kwirinda intambara y'akarere kose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gukora inshingano zayo, rero ikaganira na M23 ndetse igafatana uburemere inyungu z'umutekano w'u Rwanda. Rero imibabaro y'abaturage ikwiriye guhagarara rwose. Ubudage cyangwa se Abadage basabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guha agaciro impungenge u Rwanda rugaragaza Kinshasa yakunze gutera utwatsi ibyo kujya mu mishyikirano n'umutwe wa M23, ahubwo ikavuga yuko izakemuza iki kibazo intambara cyangwa se isasu gusa. Kinshasa kandi kugeza ubu ngubu yanze gusenya umutwe wa FDLR Interahamwe. U Rwanda rero ruragaragaza cyangwa se rugaragaza nk'ikibazo ku mutekano warwo, ndetse rwakunze kugaragaza kenshi yuko ingabo za leta ya Kongo n'uriya mutwe bamaze kunoza umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano. Reka tubivuge mu mvugo bakoresha bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nubwo rero Ubudage busaba Kinshasa kumva ibyo u Rwanda rusaba, ku rundi ruhande bwasabye Kigali kubaha rwose ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye mu burasirazuba bwa kino gihugu, Berire kandi ivuga yuko yamaze guhamagaza ambasaderi w'u Rwanda kugira ngo atange ibisobanuro ku byo yise kwica amategeko mpuzamahanga ngo biri gukorwa n'igihugu cy'u Rwanda, biri gukorwa n'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force. None se uyu mukino cyangwa se ikinamico iteye isesemi benshi bakomeje kugira bati baracipfu bavayo bagaca ruguru nuko bagaca no hagati, nta ruhande n'urunda rumwe bari gusiga, batamaherezo azaba yake. Ibingibi byose ababibonye bari gukomeza kuvuga ku kintu kigira giti byanga bikunda. Aba nabo barabizi neza yuko ibyo bari gukora bari kubikora nkana kandi babikora babishaka. Bari kwigaragaza nk'abadashaka gutakaza Kigali, ariko kandi ntibatinde bakongera bakigaragaza nk'abatari gushaka gutakaza Kinshasa. Hati kandi nibyo babigiraho. Hari ibanga rimwe risigaye iyo abantu bari gusesengura kuri aya makuru cyangwa se kuri diplomasi mpuzamahanga. Uburyo bwonyine busigaye u Rwanda rwaranabuvumbuye ni gute twabana n'aba bagabo batoroshye naka na gato bagatwara inyungu zabo ariko natwe tugasigarana izacu. Niba byumva neza ntabwo Abadage bazareka gushinja u Rwanda na Kongo yuko buri umwe ari guteza ikibazo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikiba gisigaye ntabwo ari ukubitinda ahubwo nukureba uti niziye nyungu ushobora gukura mu gukorana n'aba bagabo. Mwabonye ibyo u Rwanda rwakoreye Ububirigi, hari abari kuvuga yuko Ubudage nabwo ngo butangiye gukomakoma cyangwa se gukoma yombi ngo barebe uburyo Kigali nayo idashobora guhita ihagarika imwe mu mishinga igiye itandukanye Ubudage bwaba bufitanye n'u Rwanda. Wenda birashoboka kubera yuko u Rwanda rwamaze kugaragaza yuko atari insina ngufi ndetse rushobora kwemera guhara ibyo warushyiragamwo cyangwa se ibyo warwinjirizagamo nk'amafaranga. Ubwo nari ngiye gukoresha imvugo gutamika, ariko kandi Perezida Paul Kagame amaze iminsi mike yavuze yuko rwose ibyo guha umuntu ukanamucyurira ukamucunaguza izo mfashanyo wazireka umuntu akiberaho mu bundi buryo. Abazungu rero bumva yuko iyo bagutamitse cyangwa se hari ikintu bashyize mu kiganza cyawe baba bagomba kujya bahora bakigupfunduza buri kanya cyangwa se bakigupfumbatuza buri kanya ngo barebe se wakuyeho angahe bingahe wabikoresheje iki n'ibindi nk'ibyo. Rero bati uru Rwanda rwagaragaje kwihagararaho bigeze angaha, birashoboka yuko nidukomeza gutya niturwereke yuko narwo tururi inyuma rwose birashoboka ko natwe batangira kudufungira amazi n'umuriro kuri buriya butaka. Bati nyamara u Rwanda nk'umufatanyabikorwa mwiza muri Afurika turarukeneye. Ubwo rero reka turebe aho byerekeza. Ni inkuru isotse imeze nk'iyubahiriza ibyo Kigali ikeneye kumva mu matwi yayo, ariko kandi ni inkuru ikurikirana n'iyuko bari bahamagaye umudiplomate w'u Rwanda kuri buriya butaka ngo ajye guhatwa ibibazo ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
turacyavuga kuri Kongo. Nyemerera gato mbere yuko twinjira ku nkuru y'Ububirigi ngo bwatangiye gukangurira abaturage babwo kuryamira amajanja ngo bisa no guca igikuba ikinshasa. Nyemerera gato tubanze twigire ku mirongo y'urugamba turebe uko bimeze muri za Rubero. FARDC irashinjwa kukangaranya no gusahura abaturage ba Rubero. Ibi ngibi ariko nta nkuru irimo kubera nta gashya k'iki gisirikare ubundi yaba ari amakuru cyaciye mu baturage n'igisahure. Icyakora reka twinjire ku mirongo y'urugamba twirebere uko bimeze. Kuri uyu wa kane igisirikare cya Kongo cyahamagariye abatorotse igisirikari kongera rwose gusubira mu mitwe yabo. Ni mu gihe kandi abasirikari cyangwa se b'abanyarugomo basahuraga ndetse bagasahura uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba bw'umujyi wa Rubero. Ni nyuma yo guhunga imirwano yari hafi aho hamwe n'inyeshyamba za M23. Ibi rero nk'uko biri gutangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza birerekana imidugudu cyangwa se imidugararo rwose ikomeje kwiyongera mu ngabo za Kongo imbere y'ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za M23 yigaruriye imijyi ibiri minini ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bitera ubwoba bw'intambara yagutse mu karere. Itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare ushinzwe ibikorwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ryategetse abasirikari bahunze rero bakikije Rubero gusubira mu birindiro byabo mu masaha 12 maze bahamagarira abasirikari bose kwirinda ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bitemewe. Icyakoze uyu nguyu aragosorera rwose ku rutare cyangwa se uyu nguyu ari kubwira intumva abasirikari ba Kongo kubabuza gusahura cyangwa guhunga urugamba. Ibi ngibi ni umugani. Rero umuvugizi w'ingabo za Kongo Sylvain Yakenge yatangarije Reuters yuko imirwano ya M23 yakomeje hanze y'umujyi rwose mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Mu masaha 72 ashize mu gitondo cyo kuwa kane rwose abaturage batanu bo mu mujyi wa Rubero basobanuye ibintu birimo akajagari bifitanye isano no gutoroka kw'abasirikare ku mirongo imbere y'urugamba rwose, harimo kurasa nta mpamvu ndetse no gusahura ku isoko ryo hagati no mu maduka acuruza za telefoni zigendanwa ndetse ngo n'imyambaro. Abahungu bamwe Tshisekedi ngo bagiyemo rwose byose barabitwara. Umwe mu baturage yagize ati ni imvururu zuzuye muri Rubero, amasasa ashobora rwose kumvikana, abasirikare biruka mu mpande zose. Nyuma umuyobozi w'umusirikare wa Rubero Ale Kikwewa yatangaje yuko rwose muri uyu mujyi ibintu byasubiye mu buryo kandi ashinja itsinda ry'abasirikare badafite ikinyabupfura kubiba ubwoba. Nguko rwose ikinshasa cyakora noneho bashyize agati imembero, ntabwo bagishaka guhakana ibigaragara rwagati mu gisirikare cyabo kubera yuko biragaragarira n'udashaka kubibona. Ubugizi bwa nabi, gusahura, guhunga umwanzi n'utundi nk'utwo mu bihe byashize bakomeje kujya bahakana ino myitwarire ya kino gisirikare kidashoboye cyagiye kigaragaza gucika intege imbere y'umwanzi. Ariko kera kabaye babonye ibibatazabivamo, nuko niyo bari guhanyanyaza, reka mbyite guhanyanyaza kurwana byo byaranze. Bakomeza gukangurira igisirikare ati mwoka byaramwe mwihunga nimukomeze mugerageze wenda nta wamenya, batari ku kandi guseba twarasebye nimugerageze mupfe kugabanya, mureke gukomeza kugenda musahura amaduka y'abandi. Ariko kandi ndakurahiye nkomeje ntabwo biri buze gukunda. Ikinshasa rero n'ubundi ntabwo buri gucya kabiri nyemerera dutere ijisho ako nkuru igira iti Ububirigi bwasabye abaturage babwo bo muri Katanga kwigengesera. Ibi byaba bisobanuye iki? Leta y'Ububirigi yasabye abaturage bayo kwigengesera no kwirinda ingendo mu masaha ya saa 5 z'ijoro mu mujyi wa Katanga, Rwanda ndetse na Tanganyika. Uti byaba bihagaze gute? Babitangaje nyuma yaho umutwe wa M23 uhanganye bikomeye uri gusatira umujyi wa Uvira wegereye ibice by'ikiyaga cya Katanga hafi ya Katanga. Ububirigi rero buvuga yuko Katanga, Lualaba ndetse na Tanganyika umutekano waho utizewe, bityo abagenda ibyo bice basabwe gutangira kwigengesera. Iki gihugu kivuga yuko abaturage bacyo bakiri muri ibyo bice bifuza kuhava rwose bafata indege berekeza Keremiye cyangwa se ahitwa Koriwezi ndetse na Lubumbashi. Batangaha nibura umutekano urahari. Abaturage rero basabwe kwirinda ingendo zitari ngombwa. Ububirigi buvuga yuko muri Katanga kuva saa 5 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo rwose ayo masaha bibujijwe kugenda mu muhanda. Ayo masaha kugenda n'imodoka rwose nabyo ngo ni bibi cyane. Ububirigi buvuga yuko izi ngamba zifashwe mu rwego
rwo kwirinda ibikorwa by'urugomo bikorerwa muri iyo migi. Umutwe wa M23 uri gusatira umujyi wa Uvira ndetse ugana no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe usaba leta kuganira cyangwa se usaba leta kugana inzira y'ibiganiro, nayo rero bitakorwa igakomeza urugamba ivuga yuko iri kubohora abaturage. Ariko kandi ntabwo ari ibi byonyine, gahunda baravuga yuko baraza gucuncumuka tiritiri mpaka Kinshasa. Tshisekedi wamaze kwanzura akavuga yuko ngo niyo bamusanga ku rusika rw'igitanda ryamaho nta niri na rimwe azicara ku gatebe n'umutwe yita iterabwoba. Abita ngo abantu babi cyane b'abagambanyi bafashwa n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rwanyuzemo rukaba rwaragiye gukurikirana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko kandi benshi bakomeje kugaruka no kunenga abajyanama ba Tshisekedi ngo batigeze bamutungira agatoki ngo bamwereke yuko ibintu biri gukomera ku rutuko we yabifataga. Ibi ngibi byose niko biri gutwara amaraso y'abasirikare b'abanyekongo. Ariko kandi abandi bongeye gukomoza ku bijyanye n'abasirikare bo mu bwoko bukomeje kwangwa no kurwanwa na Kinshasa, ubwoko bw'abanyamurenge. Makanika yitabye Imana yagiye rwose ubu ngubu ntabwo ikiri inkuru. Ibi byatangiye gushyirwa mu mateka y'abaturage b'abanyamurenge bari ku butaka bwa Kongo. Ariko bandi bati ni ukubera iki muri iki gisirikare cy'iki gihugu tukiri kubonamo ubwoko kandi ubwoko buri guhigwa na leta ya Kinshasa kandi kabwica bigenda bite? Kuki batavamo ngo bajye gufatanya na bene babo kubarengera? Koloneli witwa Mukalayi wa FARDC yiciwe Bukavu. Uyu ni wo mu bwoko bw'abanyamurenge kandi ntabwo yapfuye wenyine. Umwe mu basirikari bakuru mu ngabo za Kongo FARDC ni Koloneli Mushonda Jacques Mukalayi, ni wo mu bwoko bw'abanyamurenge hamwe n'abarinzi bagera kuri babiri biciwe mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yize wagira mu gitangazamakuru cy'umuseke ufite yemeza yuko ku mugoroba wo kuwa gatatu rwose tariki ya 19 Gashyantare 2025 Koloneli Mukalayi n'abarinzi be biciwe mu rugo rwe i Bukavu. Rwose ubyumve neza, biciwe mu rugo aho yari arwariye rwose cyangwa se arembye. Bamwishe rero mu buryo bwa kibandi. Oya nta kurwara rwose kwabayeho, ngo barasa cyangwa se ngo babasanze mu nzu bombi. Niko rero uwaduhaye cyangwa se watanze amakuru kuri iki gitangazamakuru abivuga. Uyu ni uyu cyangwa se uyu uri mu mujyi wa Bukavu avuga yuko rwose ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo hashize bamwe mu muryango wa Mukalayi barimwo murumuna we bari bamusuye iwe aho arwariye rwose. Abo ngo bamusezeyeho bataha ari muzima, ariko mu masaha make cyane batungurwa n'inkuru y'incamugongo rwose ivuga yuko ngo yamaze kwicwa. Bamwe rero mu batabaye bwa mbere bavuga yuko ashobora kuba yishwe n'abasirikare ba FARDC biyambitse imyenda rwose ya gisivile ku mutwe wa M23 cyangwa se biyambitse imyenda ya gisivile kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Bukavu. Ni ukuvuga ngo igisirikare cy'igihugu cyatangiye guhigama bari mu bwoko bw'abanyamurenge. Abandi bati muracyakora iki muri icyo gisirikare, kuki mutari mwarifatikanyije na ba Makanika yewe ni M23? Rero abavuga ibingibi bashingira ku kuba Koloneli Mukalayi yaraketsweho ubugambanyi no kugerageza kwihuza n'umutwe wa M23. Uyu aragira ati hano abasirikari ba FARDC n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile rwose bihishe mu baturage kandi bafite intwaro kandi barimo ari benshi. Gusa abo bagamiye cyangwa se ababogamiye ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bavuga yuko Koloneli Mukalayi yishwe na M23 cyangwa se yishwe n'abarwanyi ba M23 bagenzura umujyi wa Bukavu. Umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bukavu ntacyo watangaje ku rupfu rwa Koloneli Mukalayi ndetse n'aba barinzi babiri bahitanwe. Imirambo yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu, aho rero iza kujyanwa cyangwa se iza kujya izakurwa ijya gushyingurwa. Abanyamurenge bakomeje gutikira batagira kivurira, ariko kandi abari mu bwoko bw'abanyamurenge bari hirya no hino ngo barabasaba kuba bose bagomba guhaguruka bakihuza na M23 cyangwa se bakajya kwihuza na Twirwaneho mu rwego rwo kugira ngo barengere ubu bwoko bwakomeje guteraganwa cyangwa se bwakomeje gufatwa nabi, nyamara batagira kivurira cyangwa se umutabazi uwo ari we wese. Ariko kandi abacungira hafi ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakavuga yuko ngo iyi ntambara abantu bayishoyemwo ngo batenda kurikura naka na gato.
ubwo rero ibi ngibi byose ngo bikaba biri mu ngaruka z'uko abaturage ba Kinshasa baraza gukomeza gupfa mu bihe bitandukanye. Nyemerera dusoza amakuru yacu twikoze Kamanyura. Mwigeze kumva mu 23 yinjirayo ariko ntimwamenya uko byarangiye. Ubu rero yatangiye kugenzura umupaka wa Kamanyura. Reka turebe uko abahungu bo mu ntare za Sarambwe bihagaze. Abarwanyi ba mu 23 batangiye kugenzura umupaka wa Kamanyura ni ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwinjira muri uyu mujyi mutoya ufite amateka akomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Rero hagana saa 7 z'amanywa kuri wa 19 Gashyantare 2024 nibwo aba barwanyi bari bamaze gufata uriye mupaka rwose uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rwose abarwanyi ba mu 23 nibwo binjiye mu mujyi wa Kamanyura, ariko kandi ntibahita bafata umupaka. Mu gitondo rero cy'uwa gatatu habaye imirwano idakanganye hagati yabo n'ingabo z'u Burundi hamwe na Wazalendo bari bagerageje kwihagararaho ngo barebe niba bahamana bona ubutaka ariko biranga. Ubwo abarwanyi ba mu 23 rero binjiraga kuri uyu mupaka, abashinzwe umutekano bawurindaga ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahise bawuta barahunga barigendera. Rero hari amakuru agira mu itangazamakuru yavuga yuko abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi batawe muri yombi n'umutwe wa mu 23. Umwe mu baturage yagize ati hari benshi cyane bo mu Wazalendo n'Abarundi rwose bafashwe, rero bakusanyijwe cyangwa se bakusanyirijwe ahantu bamwe kuko bari bafite n'ibiryo bari basahuye rwose. Undi nawe yavuga yuko ubu mu mujyi wa Kamanyura hatekanye kuko batabawe n'abarwanyi ba mu 23. Ni mu gihe ngo bari barimbejwe n'ubugizi bwa nabi bwa FARDC nabo bakorana. Ati cyangwa se ati twabakiriye neza cyane, twabagemuriye amata ndetse na ji kuko bari barushye kandi badutabaye rwose. Kugeza ubu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye i Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka wa Kamanyura zahungiye mu mujyi wa Uvira, ushobora rero kugwa mu biganza bya mu 23 mu gihe cyavuba cyane rwose. Umwe mu baturage uri muri Uvira ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu rwose yabwiye igitangazamakuru cy'Umuseke yuko ibintu byadogereye abaturage rwose bavanze n'abasirikari bari guhunga bayerekeza ku butaka bw'u Burundi. Aya makuru twayababwiyeho yuko koko hari umubare munini w'abasirikari ba Kongo n'Abarundi bari gutana na bene wabo bajya Burundi. Avuga yuko umujyi wa Uvira rwose wa kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo ushobora gufatwa na mu 23 nta mirwano ikomeye ibaye, kuko ngo n'ingabo z'u Burundi ziri mu bari gukiza amagara rwose zitahira iwabo ku butaka bw'u Burundi. Ati amasasu ari kumvikana mu bice bimwe by'umujyi wa Uvira, abaturage rero bari guhunga rwose, abapolisi n'abasirikare bari guhungira i Burundi bahunganye imbunda n'ibindi ibikoresho rwose. Kuva Uvira rero ugera mu mujyi wa Bujumbura ni intera y'ibirometero bisaga 27, ni minota 44 n'imodoka cyangwa se amasaha 6 n'amaguru rwose ukabura hatashye. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza Gaspard yavuze yuko abasirikare ba FDNB boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje ibikorwa byabo mu duce bashinzwe hagati aho ku ruhembe rwose cyangwa se ku ruhembe rwo mu majyi ya ruguru. Imirwano yabereye ahitwa Kicombiro muri teritwari ya Rubero hagati ya mu 23 n'ingabo za leta muri mu birometero 30 uvuye Rubero centre ndetse n'ibirometero 75 uvuye mu mujyi wa Butembo, nibura n'ibirometero 129 uvuye mu mujyi wa Bene. Ibintu byose bikomeje kuzamba no kudogera. Kinshasa barakikomanga mu gatuza bavuga yuko bari gukomeza guhanyenyeza ngo barebe niba hari icyo bagiraho, ariko abahanga bati muraza kuyoboka inzira y'ibiganiro ibintu bitagishoboka, mwaratakaje, mwarazinangitse cyangwa se mwarasebye rwose. Gahunda ni uguca bugufi mukemera abana banyu b'abanyekongo kubera yuko barushye kandi barababaye. Reka dushyira akadomo ku makuru yacu y'aka kanya, andi makuru aza kuza mu masaha ari imbere, ariko mbabwire ngo turabakunda. Sound of Muhabura niko twitwa, gahunda ni ya yindi, amakuru yose agomba gucangaha, namwe ntimuzajya muyumvira. Turabakunda.